O te toi whātalo whātu le pa ia ma le mamalo le tātou watu ia ili nei fo ia wauli o le aso lulu le aso se fulo o Novemba lua afe lua se fumatasi o se whapoponga fo le nei o le tātou por kalame pe ona masani ia fiafi o aso pai aso taitasi i le tūlai tolu se ia pa ia lava le tūlai wha le Pacific Health Talanoa i lunga o le tātou wala te wha salalau a le BLU TV. O leo lo tu sao ina atu le tātou wha salalau ngai le aso nei ia i le por kalame por fa moe fo i tala vo Pacifica le Pacifica Youth United Drive-through Vaccination Center o lo fa tino ine le mauta sa mo nei mangele ai o le aso tai eo aso to nai la sa farele aso to nai mala sa fa tino ngai le tuinga al Pacifica a to tono au kilani o ta o le MVP o le Mega Vax Pacific Drive-through Vaccination ia i le aso farele aso na i malasa o le ua whaatasi mai le sunga le whapengainga ia Reverend Filemoni Tuigamala o le kalesia EFKS Ranui ia o ia fo i ua whai masui o le tūpā sa moa tātou te talanoa ma whaasoa e tusai fo i ma le wha moe ia i le nei fo i au auli tālo whai le sunga le whapengainga Filemoni. Ya, so ifo manuia e lau sunga Lorenzo kai Sara, lau sunga ele rifa sala lau o tatou ala leo. Alor so ifo manuia, a mese foi fata alo fatu whafonga tapo e meisio tatou atunu o Samoa ele nei vaenga o le auli o kalame ma Lorenzo. Alo falava. Marore so ifua whaafitai le taimi whaavanoa ina ia ua e suma ia i fu ilungo le tatou por kalame tatou te whaasoa ma mo mole atu pea le wheau o lo whapinao na tau longo i le aso ma le aso. O lea lava ua whaele lea la o ia o tau sunga i lau whainga luenga te tofi. Ia ona o le tamu whailawa e una ia le tui pui te tonu o tātou community al Pacifica. Ai le reo na lafo atu lau sunga Filemoni. Ten whai ona o mai sau noa ngai tu sai foi. Ma le wha moe o leo lo loma nei lea sa wharai lea sto na i ma le sa ai le Pacifica a toi au kilani. Aftai Lorenzo mo le avanoa. Ya, o le tātou tui lea e peifua ona whaasolo nei aso le suia le tui le tātou Pacific Youth United. Ya, o le nei lama wha moe tasi, e tasi fo se tui. Le hoi sa whia ngai au tau skopa ma le tui la stonai, o na i whanau ta alo Samoa, i o whanau putonga, e whapea nā foi le tui le nei, a le tui la nei. Ya, o Samoa tu whatasi lesi organization. Ya, a le tui le nei, o lo tau la mua ai ma host le Pacific Leadership Forum. Ya le ala o mai atu motu e iwa o le Pacifica. O le a whaia ngā tō tui le mele le wha ingo o le Mega Vax Pacific. Ona o le ao mai whaatasi mai atu nu e iwa o le Pacifica. E whaia tātou tui tele lea o le wha moe. Ona o tātou rawa nei o lo target mai na malo. O lo mau o lalo apa sene. Ia wala sila mai Lorenzo. Ele masena ula whalas whaifi au. Ao fōringa ia o aso nei. O mai whaatasi le atu nuu ma le au whainga luenga le tala le lei ma le anga nuu o whanau tala vou lau tā alo o fō mai tu whaatasi sei la le anga lunga luenga whaola Lorenzo e le tā alo sei si wha mai le nei ma tau te le fia wha ai atu o safa si o tātu atu nuu ma whai le lava wā mata o nā whaida na i tangata le mata utia o le nei wha mai ia o le aso la le o le aso sfarei le sfululua aso tō nai sfultolu aso sā sfulfa o le apa taunu ina ile tui tele le al Pacifica e Mount Smart. Ia o drive through o malama foi ona o asala what we need si asala la. Ia o saunia foi ele tui le al Pacifica. Le tu pasa mo na vai. O tapenanga wai ai. O saunia pasi e fa pasi o a fa ta bilo mai. Ia o nei foi pasi wa anga le lei mai se tasi o alo tatu watunu ia tavu i ane a fo. Ia o ofo mai ai pasi nei e fa. Ia e wha sono mai e tātou pitonu. O tātou pitonu la. Ia e tā a milo me ane pasi u tā a maka mai puke koe, taka nini, manu reua, manu kau, o tara. Ia e sa welisi rutile nai i u tā le south. Ia wha solo mai i lesi tūle i le central. Ia o le ai fo lesi pasi, ngai GI, Pemiua, Mount Wellington, wha solo mai i nā. Ia oso mai si pasi i papatoe ta amilo mai o neanga manu umana a ese foi pasi lunga nei le west. Ia piki o mai tangata o se taimi ona whaeloa leo le tātou numera over se lau. Ia e te vili mai ai pe a manao mia le fsoswan. A whaeloa atu foi e tātou pick-up stations. E whai ona o mai e tangata. Ia ina ia whai ngofia ona piki ma. Ia ona momori ale o pasi le se totongi.
Ia o lo ia foi tatu express lanes o le Mount Smart. O le au fa bito ai ta vale e mori ai atanga te tonu. Ia e te no foi tonu o le ta vale. Ia fai lo tui na tu ni fa manu yanga o le mau ele aso. Ia o le si me mata ina le aso le. E tolu status o umana fa tulanga. O le stage mua ia o le afa felo ai o e fa fianga rotonga ni we makilipati. No winga. Ele ense boring o le tu o ta vale po le tu tono le pasi po le ven. Ia so tu ai ma stage o lo fa fia ai tonga ma fiti ma rotuma. A o le pito ala o le main stage. Le fa ye tui. Ia o na la fa fia ia o siva sa moa to ke lau ma tu valu. No winga la. E pe la vo o le cultural center ho le fa ia wa i mele. No winga e pe o se me look forward ia. Ia na lo fa mai pai tono ta vale. Mai mata se yo me fai tu man tu fa nata to Lorenzo e umar fai tu na to no fo le si 2 full minute si aki er fo ma ala vai alu fa fia mai mata fu e le ai se wo fo mai tam fa no sa mo fa ili o fa fianga o me se ya a umar si aki o tu o na tu po se pusa me ai vouchers o ave umar ata pen to e mo mori foi le o el pasi lo pitoru a fa pe foi te fina ngalo piki mai le papo o to ainga wa ia foi shadows wo uman fa no en fa ana lo fa pitole ven I lo ainga piki a to mel to ainga ka va pe to telefio mai pas sa wal shadow al ton uma to ya shadow to memorio e luma se po lo fa ia va nga umana sa mo ta pe nanga na le tu sa mo mo fa mo lo Pacific o le take o lo ta fa ile tu inga na Pacific o se fulu wafe a wa to se fulu wafe ama na se lau ia achieve lo ta to le iva sul pasene le lo na o il malo ia mera le sa mo ia a fai o nai to toelo tu etas lo wa no le a fai foi i fai so tu ia lo fo mai o ngalo nga fa ala I lo nai fo mai nai wa le si fa sala lau mala to nei ala I lo ia le no ano a o ngam fa la putonga ia o fo ngalo nga kalesia ta etas ia le no wa tau fai o mai u mai la langa I lunga ngalo nga fa ola sa mo o le mea ia ngalo nga fa ola o ia le lofa o le mea o ia le lofa o ia mo le fina ngalo le atua ele o manatula e o ma to yo umon fai tu ia tia io le ai fa mo ma to te le fia pa ai atu o e struggle mai suffer mai ia ona wa ungor fa ma e mata u tia fa ma Lorenzo se tali pupule fa nga pe ona e sa no ia Pa taila sunga Tuigamala o lewa manino le lei ia le whata o tonga o le tātou purkalame yaso I e tolu nano wingai whoringa mai. E taipei o se festival, whaalengo tū maanga le Pasifika. Ai e mau I lewa noe whai ele tui pui o COVID-19 furuiva. Ia mai mua masila sila I whapia fianga. E te tau le alu lava I sesi festival le sa iri ai e te maua umai I Mount Smart Stadium. I le aso wharai le aso na I male aso sa e maua le mata fua I whapia fianga Pasifika. Maua mare tu whaanga o tau mawha. Ma le voucher ia wale to na ia le ainga I le sa a o le mesili o le fai o lo tui pui o COVID-19 furuiva. Lena sau noa ia le tamaitai pale mia ia Jacinda Ardern. Ua au sia au kilani le iwa se 10% o le tui mua. Ai o lea ua whaatala ula atu ia sunga I whawhengainga ma le Pacific Leadership Forum ma le Mega Vax Pacific. A whai o le nā ua tau na whai lo tui lo na lua. A wano le lei lava lao oe I le wiki eni nei o le o leo la a loloma nei. Tuigamala, e lava ia lau whaafesili a tonu e lava ia nei uso whaasala lau e me I le fasili. Petai, e iei lava nei lui tau o le whaata mo e ina ma le tuu whaata sia. Whaata te inga o lea na e sau no Tuigamala o le target ia po le numera o loo ngai matilo tilo ia ia le Tato Pacific Leadership Forum o le se fulu wafi. O le fasili. Ele mawhai o na usias furuafe lea e au nua masi se leni e whata mo e aile nei por kalame. O lava le tu se leni mai le whainga maa lo, aile ngata I lea o le matanga luenga le soifua malolo ina, ma funders, Pacific providers. Avitai Lorenzo, ua me sile awa e o le vaenga lea, ia o le tali pupua, e le o taitai o na lava. Taro whai. E le o taitai o na lava tupe mai ni malo, ai sila. E le o mawhaina tu wai wha moe, ai sea, le ngai wha avai le alofa. Lorenzo, te leo nai tama wha naua, sa moa nei ua ofo mai, o I lato e ea lato pisinisi, ua ofo mai vouchers, o food vouchers, petrol vouchers, e o lava I pusa mea ai, ua tu mai le ao sa moa,
ua le faatali lava i le malo o le a le mea ua aumai i le malo ia o le mea lava lanā leua iai e leise mea afai lava ua pau le mea ua aumai i le malo o le a le mea la mafai lea la ua pulupulu 5 mai Samoa so se tuaiga fesoasoani o mafai ona aumai ina ia faatupe ai mea nei Samoa ae mafaufau ia ai ma lo finagalo ma e mafaufau loloto o le mea nei ua tupu o le ua treat o e peise tagata faapitoa e te sau ai e fai lo tui o matou nei na muamua faitui le amataga na o le oa faitui toi o mai le fale uma aua e vai o le treat le ua treat ai outou ia e tou te su mai faitui e piki mai o le taavale a vatu lau voucher pensini voucher mea ai vatu malpusa mea ai toe faafiafia e le ai se e o lava i faafiafiaga ua ofo mai tama fanau Samoa ina ia faafiafia le aso lea e tau mafai ai tatou tui puipui Lorenzo e lē lava tupe o le malo aua tele nai fesoaso lea la e toe valau atu ai foʻi aiai lava ni tama fanau Samoa o mafai ona ofo mai le fesoasoani ia e manaʻomia fesoasoani e faatupe ai le tele o nei mea a ua ofo mai ia faataitaʻiga o le afioga ia tavuʻi lea Ioane Afoa ia ua ofo mai pasi nei ia o le tamaitaʻi le alo Samoa no ia Lily Thompson ia McGram ia le ua ofo mai ia shadows nei ia ala mai e kalesia o loo galulu e ia se silasila ia ia ma nei foi auaunaga ala leo pe o Lorenzo Asiata o le tasilima iwa tolu ia ma le tele lava auaunaga o lo ofo mai le fesoasoani Samoa ia o le tala lanā aiai lava se fesoasoani e fai ona ofo mai talia ma le faafetai ina ia faataunuu ai le tatou faamoemoe lenei Faafetai tuigamala o lea ua e saunua malamalama lava i le tulaga lea sa fia o lava i le tatou polokalame i le tui fesoasoani ma le tali mai tuuia le faiga malo ae o faalapotopotoga ma auaunaga ia ua tuu atu i ai ia i le vaega seleni ma le faiga malo latou te tufa o lea mai tau atu pasalo o le tuiga te lē lava lea le pasifika talu ona amata mai ia le faamoemoe le vaccination masalo o le weekend nei o le tuiga te lē lava lea laga fai lau famatalaga o loo auai umai atu motu e iva o le pasifika lona uiga la e te tau ona te lē saseleni tau ona faamatuu ia ua le faatinoina o le tatou faamoemoe ui lea o tau faafoga mai sa mo le magai o le patuʻi o le musika lea loo sauitua i feololo la le patuʻi lea i lo le patuʻi i le weekend i le Mount Smart lausuga tuigamala o lea e maua foʻi le tatou polokalame o loo lagolago foʻi le New Zealand Warriors lauliki a le tatou atunuu ia faapea foʻi ma le kalapu lakapi fou a le pasifika ua taʻua le mona pasifika e maua se avanoa foʻi na le e auauna matautua ai foʻi alo le atunuu mai taaloga ia ailega taʻi leo celebrities a le tatou pasifika ua le agaʻi atu o le pasifika i le wikiini nei faafetai Lorenzo ia o sponsors o isi na sponsors o tatou faamoemoe e o le Auckland City Council o le Auckland Unlimited event organizers o Mount Smart Stadium o Warriors ma players e faapea foi tatou Moana Pacific players ma le tatou team lea ia o sponsors na o latou na o loo lagolago mai tu mai foi le tauau o le afioga ia lauli Sir Michael Jones ia ma le latou foi vaega e lagolago mai le faamoemoe nei le Pacifica ia ae faapea foi le Ministry of Health ia ma latou uma nei pe o auaunaga ua le faasalalau nei ia o latou uma nei o loo lagolago mai ia e te lē lava le faamoemoe Lorenzo ma mo foi sa avanoa e o atu ai tatou tamafanau ia silasila i ai ma feiloaʻi i ai ma o loo lagolago malo o latou na o loo itua atu o lenei pea latou na o loo behind the scene o loo fesoasoani mai ina ia tino mai le faamoemoe Samoa e fai lava mo oe lava Samoa o loo tatou lau fanua ese aua nei feʻesiʻesiaʻi o tatou lagona i lau fanua ese a tutupu ni pefea faafofoga mai le tatou atunuu o loo faamuli mai le atunuu e fesili pe taʻitaʻi o Samoa o pe i tamafanau o Samoa i fafo o fea iai faifeʻau o Samoa o loo au kilani na mo lea ia o le mea lanā ua mai faatasi ai ina ia laveaina lou soifua Samoa tai Lorenzo faafetai tuigamala o lea sa e taʻua le tulaga lea o nisi o alo ma tamafanau o le tatou atunuu ua faapena ona ofo atu foʻi ia le fesoasoani ua tataʻiga o le afioga ia tusani ia tuala tusangi tagaloa ua faatautuʻi lava ia le sa po le taʻavale o le afioga ia tuala ona o le naunau o le lotonuu Samoa a Samoa o le a sa tatou tali atu i le faatalaʻuʻula mai a le suga i faafeagaiga i le agataʻi lea o le Pacific Leadership Forum aso faraile ma le asitoʻanaʻi ma le aso sa aua te nofoaʻi o le sa saunoa tuigamala o loo iai a tatou shadows ma tatou pasi se taimi ona saunoa le tuigamala le tatou o valu selau
ia te tau na fiso ta ia lu ta fa sa booking ia o le aso fa right back ki malanga ila sto na Tuigamala le tūlanga lea lo fia fesiringi ai oe e le tātou porkalami wha mole lava o le tūlanga lea i le saunga le mu mana tua pui puinga ma le saunga le mu le tātou wha moi tau whai ona sira fia lo tātou atunu a wale anga i atu ina ia mauti noa lo latou saunga le mu mana tua o le atumu tumu Pasifika i le aso o lo iai fo iniso tangata lo tau wha matau mai ia tātou i e tali tonu ina whainga tui pui tunga malai whai ona e sau noa i le lango a li matamata i malu le malo le ngata i lo skula ti a wale pui puinga ma le songa le mo la tunu. Na fitai tele Lorenzo mo fisili ma na ia tele tūlanga le wo ia lau sau no i oe. O criteria nei o lo fai mo i la to volunteers i le aso lea. A watu tangata nei o lo mana o lango mga lulu e o e siaki mo mua pena final test. In the last 2 days e sioi opo final test. E mawhaari foi o uma o tui pui e rua. Pato am whaile ona e urufale tutonu as a volunteer worker. E o foi la ia tātou nei lango whaife au uma. E le whaife na urufale se whaife au e lango wha moe. Pe a le whaali o uma e negative lo test ma whai o tui e rua. O le mata upo e winga e le puinga. Wa matua mautu le lei. Malu o le malo, ma skula ti, ia ma le ano foi ona i tama whanau sa mo ngā lulu e le vaenga. Ofo mai la lātou lango. Le amatua mautu le leile timi luma le foi le Kate le me urufale atu e le mawhai na so na urufale sesi tutonu. Pa mai le tala ale tonga le tai fono ile Pacific Leaders Forum. Tunga ya pakilau. You know, Samoans and Tongans, they love fighting each other. But when they're together, it's extremely dangerous to try and fight against them. It's not wise to try and, and mess with them. E o mela na Samoa, ele ai se fale tono pui ngole asole, o matua mautu mea uma, wa mai fo soi fo malolo ina ia guidelines sava vali el tatou team. Ia ina ia mfai ono le so na fale ase sila asole, Lorenzo. Tai lau sunga Tuigamala o manino le matango fia sa nuanga lona winga o mauti noa saunga le mula tunu ila fio matala foi au ile weekend o neva ya so fesili muli lau sunga Tuigamala ile matau pusilsili. Le ala volo fa pena to telo tanga tolo talanoa ile tal tonu ina tui pui mafua mai ona lo lato tali tonunga fa le nganga ile matau pusilsili. Mfone sa no fa manino le tulanga le ile feso ta ile tui pui ma le fa ma yo lo tupu tamina ile la langi ile mata upsisi Avitai Lorenzo ta ua foi fesili le ua e sau no ia le sile vanga tau na fa malama le ano fa atu o le ula fala le o mai fa tasi tala le male anga no e fa malama tui pui lango mai ofisa soi fu malolo ina e o foi la le mata upsisi ia e tele al meta o mata upsisi al fa pupu unga mele tasi al mena lintino tangata mai ele atu le langi na sawe la vea il tangata mafatia pa mai Yesu e o fo mai mo e mai o tele isau mo no usau mo tangata mafatia so se mea na o se tangata mafatia o ina o ye fina ngalo le tu mai o tata watu Samoa e sili atu ona mafatia fina ngalo le tu pe asila mai o lo mafatia ona tangata lang si sila la Lorenzo. Na o mai fa mai nei na tanga sau fa upunga mai o men sau fa mai o tire stong fiti. O le me sa fa sa mo ma fa fe ngai ma tuli vai le atua te talo ma na pongi. Fa ali mai lo mana fa malolo wane. Ane o fa ali mai le lino mana fa malo. Le o tu la wele ele le adi le la langi. E ala le poto o fo ai fo mai. Em fa e na fa tu pui nei. ma diela Langi nei Lorenzo e tofu tangata mana na me alofa. E ele insinia ta vale. E ele ka muta e ele fai aonga e ele fai fe au e ele foi fo mai ele ma fai na mau se tangata to atasi be uma nei ai se e fina ngalo le atua ina ia ngalu lu e fa atasi tangata e mana o mia e au lau fiso soani e mana o mia o e na fiso soani o le communal living na fina ngalo ile atua ya le la wa o mai poto ina ia tato ta mafo mai mati na fo mai ya le fa ali le mano le atua fa malolo ele aia ma se taula tai fo le mark of the peace le peace tai tangata. Tua le fe so tai ana me mal tui pui. E o le tali fatu me tope le langa tele ma ta usili Lorenzo ale wo fa atu. Fa mai tala le au fia poto fon fa Yesu. Fa feano walu malo fa va. Fa mai Yesu la no foi tau tu la fono.
Ya fa mela wa. Ya ro fatu le lilo wa tua bla bla, ya ro fatu lo tua oi. Fatu ya su alu e fai. Ai fa mai ta le a ofia poto. Fa oi lo tua oi. Ya fa lo ya su fata oto tangata mafatia. Tata tia le wala. Tata tia le wala. So inala ya le fatu le tua Lorenzo. O le mea lo ya tangata mafatia. Ele no fo le tua sila mai mafatia le langi. No. Ina. Fai le tua tonga fiti. Ya ole fapupu unga na vale tali langa tatu taimi Lorenzo. Fa lo. Matango fie le saunoanga fa tai mo le fa mani nongo le mata upu tu sai fo I male. Te sota ingo le tui pui ma le fa ma yo lo tupu la langi ne vai tau ia ma le mata sisi. Au le ala fo tuela usonga tuinga mala saunoanga fa hi wa fo le wa fo le tapo ingo le tatu wa tunu ia awanga ia tuai le fa mo lo ma le Pacific le Mega Vax Pacific. Afitai Lorenzo ia Samoai ia fa marulu tu foi pa fai wala vale sa mato upu le tato mafutanga le fiafi ai tasi lava le au ngone fa mo moenga ia tato lima fa tas o se ngā luenga fa ola mo Samoa wa ese le lalulangi taimi nei maso nei wa tele le mau popo ngā ese tato tu fa tasi ma ia o fa mai nei o le sile nei mea ua ilo ai le mamalu o le atua watangia le lalulangi Lorenzo Samoa ele ai se so tato e fai ona ai fonga o le atua maona pea o tu o le onga na tu spaia ai taimi na fo ia ai le ata o le atua le lalulangi malona mamalu. So COVID-19 ia o le sile me watangia ai le mamalu o le atua ai se a pauane o le taimi o tova ai wo mai fa tasi pe o le pati mai fa la tonga o onga o fono o atunu ese wo mai fa tasi wo tu fa tasi. So le positive side le na fai on tato ai e fa mai nei o le mea na fa fitai i le atua e ai winga le leima me matango fia wali ali mai fa mai nei mo tato lo ai le mamalu o le atua Lorenzo o sato au nanga ma se tautua e momoli atu fa malo e fai masuio o le fai ngalwen ai le se fo tato tu yo lo fai ina terminei o skopa sa mo tu fa tasi e o tato fa na uta alo fe la mo lo fai ai tui e momoli atu la mato fa malo ma mato fa manu yanga ona lo to au nanga ia Samoa ia foi mai sa mato tala o le tau tamali i lo to fa fong ia ma fa ma ngalo mai le tua e talo sia ia ia ina ia lo fangia le tua tato fa mo nga marava matui pui o lo faia ia o atu Krismasi te o tato poto pe ona masani ai ma tato fia ia ma fa manu le tua le pepe Krismasi ia lo faanga mo e Samoa mo le atu lo faanga tato wale si fa sa lau ia ma fa manu yanga mai no mato tuli manu o fai ia so i fo mai manu ia le sunga ia Reverend Filemoni Tuigamala o le whawhengai ngole kalesia e whakasai Ranui I au kilani sifo ua whai mafufonga tau moli o le Pacific Leadership Forum le tupa Samoa ma le wha moe o lo manei o tui pui ma wha moe I o lo wha solo I le vai aso le nei o lo te wala wale wha moe tele o le Pasifika I le wha ungo le nei vai aso se fulu lua aso se fulu tolu aso se fulu wha as whareile asto na I mela sa tātou whiloa I le malahe lakapilike le Warriors the Mount Smart Stadium, Penrose, Pailo Pui, Maua Sau Voucher, Ufaanga o Tau Mafa, sila mamai moa I whawhiwhianga le Pasifika, le aise te tongi. I'll be right back, whawhtai lila.
Kia ora, warm Pacifica greetings. I'm coming live from the Pacifica Youth United drive-through vaccination event here at Mount Samoa in Mangareta, gateway to New Zealand Aotearoa. COVID updates for today, the 10th of November 2021. 147 new cases in the community. 131 in Auckland, 14 in the Waikato, and 2 in Northland. Now we're here until 4 o'clock. We've got 30 minutes. You've got 30 minutes to get down here if you want to go home, you know, with a $100 shopping voucher per vaccination. So if you bring your whole family, like 4 or 5 people, you will go home with $500 food vouchers. So come on down. We're here until 4 o'clock. We're giving away free food parcels, sticky vibes, but most importantly, your vaccination is to be done. Thank you so much for tuning in. I love you guys. I love you, Pacifica. We'll see you here, or we'll see you at the Mega Vax Pacific at Mount Smart Stadium on Friday, Saturday, Sunday. God bless you all.